Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ni persya melanti ki bank sarkar syaki riusimet. Ni persya melanti ki bank sarkar syaki riusimet. Ni persya Islam jiyatli long trebang Islam jiyatli long trebang Islam jiyatli long trebang Islam bank sarkar di jong ba bank sarkar di jong ba banai tilo ya ki bank sarkar sikiri semakan khang noi kala yokam ya jam ki kon sama ni cha UFBU long live louder UFBU long live UFBU long live Kinong Tray Bank ki badan hapo kesatri jong ke Meghalaya Bank Employees Association kila penlong na kajingya ki kum kadak kajing persya ya kajing temu jong ke sarkar ban IT no ye ki bank sarkar syaki reu shimet kajingya ki jong Kinong Tray Bank sarkar kadai namar ba kajing IT syaki reu shimet kan kata nengkong ya ka yok kam yok jam pat kan pen no ya ka reservation policy nang ta kan kata ya Kinong rep ki baju shimram na ka bank kan kata ru ye Kinong seng kam seng jam lajong kan don kajing hiar ha kajing airam ban let puli na ka education loan bat kiwe Kinong Tray Bank kila penpau bah ki por ki bamensua ki bank baro ki badan dai ki bank jong ki reu shimen henrai kila klem no bat ki pat ba kila do no ya kepisa jong ki bat dai na ka daw ba ha usnem khat kendai spa henrai fu kendai ka sarkar kala shimti hi no na ki reu shimet ya ka balabu de ka kentin nationalization lane ban pet de ka sarkar UFBU zindabad Zindabad, zindabad, UFBU zindabad zindabad, zindabad. UFBU Islam Islam, Islam, UFBU Islam Islam, Islam. ni persya yang rai jong sarkar ni persya Ni persya, ni persya, ni persya rai jong sarkar ni persya ni persya, ni persya. Nongri Bank Delhi lang Dililang, dililang, Nongri Bank Delhi lang dililang, dililang. Ningkong hani pingila ya lang menta ka jangit pat hakiki panai di senam bala le jadi ya kanika jing kwa jo ha government pan ai kini ki bank ki shmet kamting tang ka rai ka bakila shim tang menta kindiat snine kindiat panai ne kade ka rai ka bakila mut adu la bun senam menta Ngrai te ya kata tau ke ka pakajing lang jungi ni ka pangikwa kalong ba nyen ai ka jing pensawa ka jungi ba kom shitli para ka jing kli jungi baro Kinong Tray Bank de tang na State Bank of India na Punjab National Bank na Bank of Baroda na Central Bank na Corporation na Union Bank of India ba baro kiwi ki bank ya wan hangi bani pili lang bani persya ikani ka rai jong ka government ba kwa ban pas ya ka bill ban privatize kini public sector banks bro ningkong ngikwa ban ong ba sistem marsen privatize kamut ban ay kini ki bank shikiri shimet dati kamut baro kini ki bank shikini kinong kendong baro kila syakhan narngila banyu irhi ba dan ka wake up ka private sector bank ri pakandon shikini kiri dong shikijaka nong kendong shikijaka shalang shikini ki saipung sya ki bonde kiwi ki branches badon kum shaduk kini ki William Nagar ki bak mara an hakiwe ki benta jong ka ri India ri ni ba bon kini ki private ki public sector banks ki bete ban let ban set up kini ki branches ban play ki branches ban le ki zero balance account ban le ki janhan account and not nalor kata ri ba bon ba kini ki kena samla jungi ki pamla banyok kam yo jam ki badan dakowe kasap pade ban sedang laki jong ki kam banyang halak ki jong ki jan kila yo bon ki jing yarap nak ba sedang bapli teng tang na idukan ibarat kila la ban penhe nak ba penhe ki dukan ki jong ki kila yo ban ai kam ai jam kelai ki kena samla ki ai ki kenja training ya ki ri bakin yo ya kini ki kam ki jam bu per dening kong especially khamtam yang akwa ban kedo kolong ba khamtam yingi ki kena ki SD nak ST community
kani ka reservation policy ningkong kan saweng si marsan privatize kani ka kam kamut kini ki nadu messenger hadu kat manager kamu kani ka jingrung hakani ka kam ya kani ka reservation policy kini ki corporate sectors kin weng bet ya kata baar kalong ba kanum don shu kani ka job security ka pangiong tin hareng kata ba once pila rung hapo kanika rung haka kam ba hinum sha be kam ndrei haka kam jong kanika dawan kini ki corporate sectors kumbangi ngiong ki bamut ban shim ye kini ki public sector banks maki kila ban wadau bet da kumne kumtai ki bri ki jongi namar bangi yui ya kata bakan don bet ya kata ka namar baru ko wikari hingi yui ba yakini ki jaj ben riu shinish kan han ki jongi bun sin ki iben bun sin ki jingduna ki jingdon kam hakani ka jela ka jongi bun sin yui bet ba ni syayat matla di namar kata ka harne ka banking sector kumpangi ong once the kila privatize kini ka bank kamut ya kani ka job security ya kani ka jingrung kam ya kani ka reservation policy baru kan sa syak hangdam lu di kani ru pa pan ko sa sisin bakani kamde kila pan sedang shwaning kong na ki banks ndre kiwe ki public sector ru kidon ki BSNL ki power grid ki NIPCO kini ki babon ba kini ki khasi ki jongi ki bayo banrung on SC/ST basis di ya kani ru kila ba ki ru bakin syaweng ya kakam di nalor kata ya kini ru kwa pan ko ru ba bun nakani ka jing ka jing ai kulmar ya kani ka ram ka syash kini ki corporate sectors ka bapenong ya kini kiwi ya kini ki duk basuk bapli ki babriu ki bakwa banwan iram ibarat bariaru teng la syak dinai no namar baka government ka bo ya kini ki kendon ki ba ki berjenja tang kumenen ruhi ngila banyui ba ka la try ban impose charges ka di GST charges what kum hakini ki bashna ya kini ki dahi ya kini ki what hakini even kumban apply ki checkbook GST charges also mereka kata mencuangim judan oh nominal service bank charges kan dan additional nak tu mentakan dan additional GST charges basa hospital lada ka bill kala palat ya kasan hajar kan don GST charges dia kani ngamut pan kedo bakam de bastang tang hati bank kala sedang kala ya keleng tidak kani ada kabekut nga kerman ba ki riu pat ba truhi ken yai kersan nang yengi namar kani kumbangi ong kajing du kam 2 jam kam de tang yengi menta badang don hakani ka kam bangi tre menta ri bubun ba ki kena samla menta ri ki bawat kam buat jam suatu snem khat nais pan rup khandai kide ki private banks ba ki badon ban tu kapor ki labon bah kini ki private banks ki bami haba kimi ki paiba kelas dang bakin show ki pisa joki hangto but haba kilami kilakin show ki pisa ka balong ka basosi kalong ki jano ru but ka badulong kalong hi ya upaiba dina takadaw kum kinong tribang ha to ki por kila form ki union ngidon ki union nadu ka to kapor ngi yakhi but namar ki jingi ki jong ne nong tribang ka late prime minister hatu kapor ka madam Indira Gandhi kala shim bi kani ka rai ban nationalize no ni ki bank takadaw ta kasngi ngidap sunfly tili kisnem nadu bala nationalize ki bank par hadia bala nationalize nglayu ban syakri shibun bhai ki paiba bali asi hanya menjur lang hanya kebur lang bat nga kari gajongi kari India gajongi kalong kumne kalong kumne pembakalong kadai namar ba kidan ki nationalize bank kadau bali ba ka sarkar ka kwa ban advertise mata ko ong ba kidai balabon pat kita ki ong ki NPA non performing asset mata ki ram ki basnio henry kadau bali ko sarkar ka kwa ban privatize ki bank ong ba labon halat kita ki NPA non performing asset ni ki loan ki basnio henry dangi peg ni shamba 73% babon hi ni ki ram ki basnio ki corporate nganget fisotop ni repet ba jadi kini ki corporate ya kini hi di ki corporate ki baw up menta ban thiet ki bank sarkar nakadaw ni persya hakacaka ka sarkar ka wanra ki an ki kanun ka batik banle kini ki willful defaulter kini ki corporate ki bala shimram ki bam seal kade ka pisah jupit ba penban kawarra man da kata ka baka insolvency bank code IBC code kamut ayu kata ka code kamut way corporate ula bandino e ka loan jung sa way corporate umde bu lada usyam ar hajar beri way pat untiet no tang san spa tingkano long kala sulong be bu su right off be ya ka loan ta kata ki jing le sa sarkar kam dan jing bentoy yu pe bahi ka bamut ta ka pisa jung pe ba kalong hi ki jing bentoy be tang yi kini ki corporate house ta kada kum kinong tri bangi ni pu sha bhai kan ki jing thmu jang ka sarkar banai dino e ki ya kini ka bank sarkar sikiriu shimen kata na dong sedang da fi pedru haka state gejongi manta yiki gini ki exams ki bank lale ada ka
Haki bank exam saya itu IBPS IBPS haki pun mensua da feedback ke post balai jongki IBPS apa ke state ke jongi haki ni public sector bank kita diki spark teli Henry recently kat kum ke record mengi ke post nak ke bentau usnem Hajar Pulai Sau IBPS nam tak ke state jongi ke datang riu teli Suatu mod kalahir ba, gamar ba, kasut kakam tidak syuk ban pilih branch. Dalam privatisi, kanum dan syuk gejing pilih syuk ki branch. Kan penduna ban kumblaong mana babun, ba gejing hang juga di bank, sikit han nang kendong. Jaka ban pilih branch syuk, mende myok syuk ban syakri ki pet ba. Pi hak public sector bank ke bangi Juliet mengi practice ya kata ke bangi ongka mass banking mass banking nado ubarit hadu bahe manu la banwan banyo gizi syakri jong ke bank Henry hakini ki private bank ki practice kata bagi class bank de ki customer jong ki kilong selective bah ringi ni abet salan sar ki syakri jong pe bank but le baki skip kat bang ila ni harap bet ya baro kini ki general public ken bakiru ki yo ban kiu kini kiu lang ken te tang kini kum kinong terbang hingi yang persya ha kini arkubai terik ingin sedang ke jingki apa Delhi ke Dharna bat nak state ke jongiru ingin sedang ke representation bali sibentang teh pot Dharna pot Delhi na bo berok kawai ke India ingin siadon lang hapo kawai ke bana jong ke United Forum of Bank Employees Union mengin yaki ban penpawi ingin dikeji persya jing tumbu jong sarkar ban perbetais yakini public sector bank nadu bang latif yakani ke jing tumbu jong sarkar nak kawai ke por ni ai ke awareness ke petba ngila peni ki leaflet teng ni le ban nang mani pedang kampai ni ke social media platform bat habang ni share ki writings ki jongi ni share ki poster ki jongi ni share bang petip ki petba but let's say anget hi babon ki petba kilayo ya ka jiktip ya kani ki thu ke basniu ban berbatais ni ban IT no ki bank simet ki bank sarkar security simet hadu mentate nganut balong ba ngaptip kanut apa nganut bang ngidon ka support jong public namar ba kum kinong yalam habang i-share kum tu ngiyo ya ka support bagi ong ngidon bang yang lang bat pi ha kani kijing yalan